Hello guys, ikaduhang party sa akong kinabuhi sa batan-on pa ko. Nag-edad ko og 15. Nangandoy na ko og makamao ko manahi. Siguro ang ahang utok na adyo ko sa maadyo siguro og pangminta sa math. Mao na pa eskwelahon ba ko sa akong mga ginikanan og engineer, kaso engineer ang bagsak. Di ba? Bitaw kanang edad na ko 15 maotong nagtuon-tuon ako og tahi mananahi magahong inahan o mananahi sa diha ako nag-observe medyo kung saan pag tahi or tabas, pero sa nag-edad na jud ko og 16 ningadto ko og Manila unsa nangamuhan ko didto og tahi, nag-observe ko didto og maadyo unsaon jud man tahi o kanang kaangajan sa mga magpatahi. Mo to pag uli na ho kamao-mao na ko manahi unsa na unsa nga nakit-an man ko sa ang bana mao tong nagminjo mi wa pa ko'y 17 years old nagminjo na ko nga guys. Pero waro pa ko kahuman og high school dito ra ba ko gipa-eskwela sa ang ginikanan sa sikat pa kaniadtong 1970s ganon. Sikat pa nga eskwelahan to St. Mary sa Gindulman. Unsa nagminjo man lagi ko asawa pa ko 17 ni nag-atin jud ko og panahi kanang gusto jud ko manahi. Unsa sa naminjo nako na ay magpatahi na ang dawaton bisag kay ba ito nga makakwarta ko lang ito kay mga dawatan sa kay ba suicide mo ko og tabas mo ito sa nadugay na makamaon na dyan ko manahi. Sige na ko panawat o panahi, pero ang third party sa akong subilanon ug manapod pohon no kay lisod man og manobra ta sa oras mao nga. Thank you for watching lang ug ugma pohon manghinaot ko nga abangan ninyo ang third party sa akong sugilanon sa akong kinabuhi. Thank you.